turabasuhuje mwese tugiye gutanga breaking news Joseph Kabila yakuweho ubudahangarwa. Birashyushye muri politiki congolaise, ku ma social media, haba mu nzego za politiki z'umutekano, kumva ko Kabila yakuweho ubudahangarwa. Mbere uko Kabila ava ku butegetsi, inteko nshinga amategeko ya Congo yashyizeho itegeko ririnda abaperezida ba kera kuba bakurikiranwaho ibyaha bakekwaho nangwa bakoze bari ku butegetsi. Kwa iryo tegeko yarihaye Kabila ubudahangarwa kuba adashobora kuba yakurikiranwaho n'icyaha icyo ari cyo cyose cyabaye ari ku butegetsi. Bamushyiraho n'umushahara yagombye kujya ahembwa ibihumbi 650 by'amadolari, umuryango we ugakomeza ukarindwa, imari zaho ziri zose zikarindwa. Ariko twirutse kubasobanurira ukuntu ibintu bye byabaye akaduruvayo. Tshisekedi nyuma yaho bashwanye, Kabila agiye muri exile, habaye za menace nyinshi ku buryo na menace ya residence yabaye menace, umudamu we aracika, ba force de progrès bagiye kumuhitana, baje n'imipanga n'ibikinga ngo twarabibasobanuriye. Alors Kabila rero iryo tegeko rimaze gushyirwaho yahawe ububasha bwo kuba umusenateur à vie, ngo ubuzima bwose abaye senateur, ariko ntabwo yari afite statut yo kuba senateur kuko ntabwo yatowe muri processus y'amatora, ahubwo ni itegeko ryari rimuhesheje ubwo bubasha bwo kuba senateur à vie. Alors twese twakurikiye hamwe mu kwezi gushize, Ministre wa Justice Constant Mutamba yandikiye urukiko rwa gisirikari arusaba ko rukurikirana Kabila ku byaha byo kugambanira igihugu kubera ibintu bibiri Kabila yakoze. Icya mbere ari mu bihugu bya SADC, yari Namibia, azunguruka Afurika y'Epfo no muri Zimbabwe, hari conference de presse yakoze avuga ati bamatese ko murasirazuba bwa Congo hari dumbu urabivugaho iki? Ati ngewe uko mbibona M23 iri kurwanira ukuri. Ni amagambo Joseph Kabila yavuze wenyine, avuga ati byo barwanira ni ukuri. Iyo rero yari opinion ye. Uwo munsi Tshisekedi nimugoroba ahita atangaza ko ngo AFC M23 si Joseph Kabila. Ikindi bamuziza, yaje tena gukora indi conference de presse avuga ko agiye kugaruka mu gihugu aciye mu burasirazuba bwa Congo. Aba analyste rero tukibaza, ese uburasirazuba bwa Congo ntabwo kiri Congo? Kuki gouvernement yo yonyine igifata decision nk'ubu ngubu yo guprolonja état de siège mu burasirazuba bwa Congo? Nuvuga ngo Kinshasa en quelque sorte politiquement iracyumva ko ifite memize mu burasirazuba bwa Congo. Kuki noneho yakwanga ko umukongomani uri hanze avuze ko ari busubire mu gihugu aciye mu burasirazuba bwa Congo? Ayo ni ibibazo abanaliste, abanyepolitike bibaza, ati se nibyo gusa nangwa hari akandi kantu kihishe inyuma? Entre parenthèses, ubu ngubu abapolitisiye bose bavuga ururimi rw'igiswahili n'aba personne non grata kuri regime ya Tshisekedi, kuko aratinya ko ubutegetsi bwe bushobora guhirikwa n'abavuga igiswahili, kuko urebye nka AFC M23 abayobozi babo bose n'abaswahili, yaba coordonnateur Nanga, yaba coordonnateur Adjoint Bisimwa, yaba coordonnateur militaire General Makenga, akumva ko abantu bose bavuga igiswahili bari contre we. Noneho akaba atangiye gukora chasse à l'homme kuri ku baswahili. Ibyo rero nibyo byaje kuvamo Mutamba amaze gutanga iyo requête kuri justice militaire. Procureur general wa gisirikare yohereje urwandiko muri Sena rusaba ko Kabila yakurwaho ubudahangarwa, les immunités, kugira ngo abone ukuntu noneho akurikiranwaho. Uru rwandiko rwarakiriwe kuri Sena na Perezida Sama Lukonde wa Sena,
ahita ahamagaza komisiyo ishinzwe gukora audition y'abasenateri bakekwaho ibyaha runaka, kuko urumva icyaha bashyize kuri Kabila cy'ubugambanyi, bamushyiraho ikibazo cyangwa cya crime de guerre, crime contre l'humanité, insurrection, ngo yarigumuye, kandi ari ukubera iyo disikuru, icyo gisubizo yatanze gusa ko avuga ko M23 irwanira ukuri no kuba azagaruka muri Congo aciye mu burasirazuba. Alors ubuyobozi rero bwa Sena buhita bwandikira Kabila urwandiko bamusaba ko aza kwitaba ako kanama kugira ngo bige hamwe nangwa bamukorere audition kw'ibyo urukiko rwa gisirikari rumurega byaba ari ukuri. Urwandiko rwaragiye rujya kuri residence ye, ntabwo babashije kurwakira, nta kize de reception yakozwe, nuko nibwo Sena yahise ifata icyemezo cyo kugira ngo bakore amatora yo gukuraho Joseph Kabila Kabange ubudahangarwa. Ibyo rero nyuma yaho hari na pression politique, murayumva makuru dufite, abasenateri babonye envelope zibyimbye cyane, tutari buvuge umubare ahangaha, muri cadre yo kumva ko Kabila agomba gukurwaho immunité. Amatora abarabaye rero, amatora uko yabaye imibare twabonye, abasenateri 88 batoye yego ko Kabila agomba gukurwaho ubudahangarwa, abasenateri 5 nibo bavuze no, ntabwo bikwiye kuko bidaciye muri procedure uko byagombye kugenda, naho abasenateri 3 bo barifashe, ntibavuze yego, ntibavuze na oya. Ubwo rero itegeko decision ihita ifatwa kuko abasenateri 88 bari babyemeje ko akurwaho ubudahangarwa. Nyuma y'ibi rero niki kigiye gukurikiraho? Niki kigiye gukurikiraho ko Kabila akuweho ubudahangarwa? Iyi saha abaye vulnerable ukomeye cyane. Dusubiye mu busesenguzi, iyi decision urumva ni decision, ni amatora yabaye nk'aya politike, kuko muri stati Kabila afite, nubwo ari senateur avi kuko nanabivuze mbere, ntabwo yatowe, kuko kugira ngo ube senateur utorwa n'abadepite bita abadepite provinciaux. Abadepite batorwa muri province nibo bavamo bagatora umuntu ko abaye senateur. Alors Kabila rero ntabwo we yatowe n'abadepite provinciaux, ni stati uko nabivuze yahawe n'itegeko ryatowe na parlement ko umuntu wese wari president de la République avuye ku buperezida azahita aba senateur à vie. Alors iyi rero icyagombye kuba cyakuraho Kabila ubudahangarwa ni Congrès, ntabwo ari Sena. No vuga ngo parlement na Sena bari gukora inama imwe extraordinaire, akaba ariho biga icyo kibazo. Kuba rero cyakozwe na Sena yonyine, nuvuga ngo ntabwo byaciye mu mategeko. Urumva ni decision yabaye iri politique, ntabwo ari decision iri muri procedure normale, kuko nta musenatere ushobora kuba yakurikiranwaho n'ibyiyumviro bye bya politike, nk'ukuntu Kabila yavuze ati M23 rwanira ukuri, ibyo ni ibyiyumviro bye. Nta musenatere wafungwa kubera icyo ngicyo, kuba yavuze ati azagaruka muri Congo, aciye Goma, i Bukavu nangwa Igisangani, bisa nkaho hatakiri Congo, icyo nacyo muri normal mu mategeko nta cyabihanira, kuko nabivuze Kinshasa iracyafata za decision kuri Est ivuga ko yongeye état de siège, kumva ngo iracyari Congo. Alors ikihishe inyuma rero ni giki? Mu makuru dufite, nyuma yuko Matata Ponyo umuswahili komoka hariya Maniema yabaye na premier ministre w'igihugu, bamukatiye imyaka 10 yo gufungwa igifungo, kandi agakora na travaux forcés. Salom Tshisekedi yatangiye guhiga abaswahilifone. Ubwo rero Kabila nawe bamukuyeho ubudahangarwa,
amakuru dufite umuntu ugiye gukurikiraho ni Moise Katumbi wahoze ari guverineri wa Katanga, akaba nari perezida wa ekipe ya Mazembe. Katumbi nawe bamaze kumushyira muri night vision, ari gukurikirwaho mu kanya niwe ugiye gukurikiraho. Hari abandi rero tujye kuvuga n'amazina yabo, witwa perezida wa Assemblée Kamere nawe ari muri target. Hagakurikirwa n'uwitwa Bahati Lukwebo, yahoze ari perezida wa Sena, nawe ubu ngubu akaba ari muri target nawe ikomeye cyane ya regime ya Tshisekedi, mu bantu bagiye gukubitwa hasi. Usibye we hari Mbusa Nyamwisi wahoze ari ministre nawe wa coopération régionale, akaba akomoka Beni no mu Ndandi, nawe ari muri procedure yo gukurikiranwaho. Usibye we hari Kahongya Paluku wahoze ari guverineri wa Nord Kivu, ubu akaba ari ministre wa commerce extérieur, nawe ari kuri liste y'abantu bagiye gushakishwaho ibibazo, nawe bakamukubita hasi. Hari abapolitisi babiri b'abarwandofone, hari Serufuringa y'Abaseka na Celestin Vunabandi, nabo bari kuri liste y'abacisekediste bashaka gukubita hasi. Urumva ko bafashe Katanga, bafashe donc ho Katanga, Tanganyika, Sud Kivu, Nord Kivu, Maniema deja bamaze gukubita matata hasi. Ngiyi Nord Kivu deja nabo batanye kwashira muri ntuza. Muri za Ituri hari abandi ba politiciens nabo bashaka gukubita hasi. Donc este yose Tshisekedi ashaka gukubita aba leader bose hasi, abandi muri prison, abandi akabangaza bakajya muri exile, akabona ko bizamufasha kuzajya gutegura amatora ya 2028 ari wenyine, nta challengere afite imbere ye, kuko abatinya n'abapoliticiens bava muri este, kuko este ifite 50% bakontribuwa mu matora y'umukuru w'igihugu. Nuba ngo este namara kunetraliza aba bantu bose mbabwiye n'andi mazina tukiri gushakishaho amakuru afatika, azumva ko ubutegetsi tayari afite. Ingaruka z'ibi rero ni zihe? Este ya Congo iri muri intambara bavuga ko yashowe n'abaswahilifone, uko twabivuze, ni Nanga, ni Bisimwa, ni Makenga n'abandi ba este bose. Eske Kabila, Matata, Katumbi ntabwo biri bubasukume kuza kwiyunga na Alliance Fleuve Congo kugira ngo bahirike ubutegetsi bwa Tshisekedi? Ibi birashoboka, mu mboni zacu birashoboka. Tshisekedi en quelque sorte soit ari kubikora abizi ko bazajya gufasha AFC M23 noneho igihugu gicikemo ibice, kuko abakatangi bamaze guhaguruka. Hari bilisi ikomeye cyane Lubumbashi, hari bilisi ikomeye cyane za Kamina, za Kalemi, hari za Lualaba. Kumva ko Kabila yakuweho ubudahangarwa n'ibintu birashyushye cyane cyane muri Katanga. Abakurikiye amakuru mwarebye za Kindu, za Ubundu, za Hehe, kubera Matata Ponyo abaturage bahagurutse, ama-effigie, amafoto ya Tshisekedi batangiye kuyamanura, kuyatwika. Alors ibaze rero nibigera muri Nord Kivu, kumva ngo Vunabandi nawe yakurikiranywe, Serufuri bamukurikiranye, bakahongya, bambusa Nyamwisi, abo bose bagiye ayo na makuru atariho ivumbi. Urumva ko hari politiki ari gukora swati yo gupusa abaswahilifone kugira ngo birevolte contre lui, hanyuma swati igihugu gicikemo ibice, nangwa koko abishobore abanetralize 2028 azajye ku matora ari wenyine yumva ko nta umubangamiye. Ngibi rero ingaruka dukeka ko zigiye kuba nyuma yo gukurikiranwa kw'aba bapoliticiens bavuga ururimi rw'igiswahili. Bamwe bari gufungwa, abandi bashobora no gukurwaho ubuzima bwabo. Ibyo nabyo ni eventualité à ne pas négliger. Kamere
Lukwebo muri kumwe na Oxygene. Ibintu birashyushye muri Congo kugeza mu kwezi kwa gatandatu. Hari ibintu bikomeye bishobora kuba muri iki gihugu, soit hakaba guhirikwa k'ubutegetsi, soit hakaba éclatement, soit bamwe muri aba bapolitisiye bamwe bakabura ubuzima bwabo nangwa abandi bagafungwa. Ibyo ngibyo ngiyo dumburi iri muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo muri iyi manda ya Tshisekedi Chilombo beton yabaye beton, yangaje Kabila, yangaje Moise Katumbi, yangaje Matata Ponyo n'ariya mazina andi nababwiye. Abari shaka bagiye gukurikiranwaho mu buryo budasanzwe ku buzima bwabo, kwari gufungwa nangwa bamwe gukurwa mu buzima bwabo. Ibyo rero ibigiye gukurikiraho birashyushye, turakomeza kubibakurikiranira kugira ngo tuzajye tubagezaho analyse ziri objective ya biri kubera muri Congo, cyane cyane mu burasirazuba. Ngayo rero Uvira birashyushye, Kisangani birashyushye, Kindu birashyushye, Kalemi birashyushye. Ejo tuzabagezaho andi makuru ya kuri Uvira, kuri Kalemi na Kisangani. Murakoze cyane, mwari kumwe na Oxygene. Kabila twavuga ko yakuweho iminite, n'iki kigiye gukurikira tuzabibagezaho mu biganiro bitaha. Murakoze cyane.